Добрый день, дорогие друзья! Разрешите в преддверии столетия СССР поздравить всех с этой знаменательной датой и выходом в свет книги фотоальбома из серии «Грани Нюрбинского района», посвященной истории государственности Якутии и нюрбинцам, государственным деятелям, внесшим свой неоценимый вклад в основание и развитие автономии Якутии. Наследие, оставленное государственными деятелями, уроженцами Нюрбинского района, их жизнь и деятельность составляют достояние республики и имеют непреходящее значение как одна из основ патриотического воспитания. В этой связи обязанность каждого поколения бережно сохранять свою историю, имена людей, создававших эту историю, и обеспечить передачу памяти будущим поколениям. Мы уверены, что богатое историческое наследие, оставленное нам основателями государственности Якутии, будет использовано для воспитания и просвещения подрастающего поколения. И именно об этом наша книга «Фотоальбом. Грани личности» уже третья из серии книг об истории нашего Нюрбинского района, а историю эту делают люди. Слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Павлович, уважаемый Эдуард Федорович, дорогие жители Нюрбинского района, Анна Андреевна, я сегодня от имени руководства и от себя лично поздравляю всех нас с наступающим великим праздником, Днем Республики, столетием автономии нашей Якутской автономной тогдашней социалистической республики. Накануне этого праздника сегодня тоже у нас знаменательные события. Мы сегодня презентуем книгу «Грани личности» о жизни и деятельности восстановления государственности Республики Саха-Якутия наших уроженцев Нюрбинского района. Басаруллах Павел Павлович, Эдуард Федорович, күнді үйді жолақтырып, басатан туран Нюрба районын салақатын ұспаямат күттан бұл өлігөйдіқ сақаларға республика күнінен автономия ұлы мұтақсыз Аллахы білейді тәрәхімерінен дағадығын көрілі. Бүгін қасырды мен ағыз шастан
bu bilgi bıyılgı hılı Norot köğüleğinin sınır bilgiler bu bilgi parayetleri körüldü hazırlıktan bilgi makka usulü bana Hamlas tehlikeli bir bilgi olanın 12 şahsıya bilgi ügeske Ubuluk bir balbaran direvna bu memorialına hevekki göbetin urdugut dön her gün görüştüğü ol hasırda ıska konuğu hette ahite bugün nahallıhan dolgutulak bollar diye kadar bu batal barbutun bir balakka bir nasyonallik ödere kampanyaya bu Hakar Üstü Bölgenin Gosudası'nın törük tespit diyen bu bilgi stapa bağlayıp bunu koyuyor. Yine kadar sözü bile bilgi törlerinden sürekli diyen önce barıyorlar bir çatta gelip bir uluğa kamsahınlarına bu bilgi Respublika'nın törük tespit Gosudası'nın her örgütü Konstitusyonu bu subut Jonlar bu belakang menyesuaikan maksimum musabtan menonton isi dan para hafta unna bu bilgi sapa bahalıpıt kimler sollarından onu biliyor bu hatta asıkokta olumla eder çatlar hıddibit bu kimsülerin tohubudur hasadlarını hakimle onunla da sapa bahalıpıtın ataatlarına İkinciden olan o kanıtlanmaya bu sapa bahalı törgüt döndürükten gözetitten bu bizeskatından Malkay'da otoskola direktörü şöyle çocuklarına bununla Antonov otoskolatın üçetolun üçetala edep üçetal hangi hükümet aslında. Kendileri bunlarla daha havalıskak olaraktan ben Vostoch'ta federal okuruz kabaranlar eder üçetallar küraktariye bu bihigi respublikanı tüetkihi bihigi üçetallar bu baranlar bastırı mesleğe geldiler. Ondan sonra yubalarga bu Yüzullah üyelerinin kalanlarga ondan respublika günü göstergelerine Allah'a setiyle. Bastan öte Pastaka kavarsketa sonuna kadar bitiren aşağısı diyemişke WhatsApp'dan lütfen. Bugün balar tolahanlık bir orada bir hilayet aşağısı diye şu an balar bilgi bu çakçı Kengalahına, Yüksüktahına, Oçotaho bu rahparayı kıtı hitten helyetten bu bilgi olmalı tübeditten. Malika, malcağa, kurduk, rahsetten bunu kanal jurnal katıldılar. Bu manda bu kini aga bilgi olduğunda barikiyle torallar. Sapa malıktan sağlar. Bunu bir her bu huluçula halayacı oldular. Beri bütünlükten gibi bana hastada İtalyan'dan yeni bir tekrarına hattım. Mahşudu tanımlılık, mandattan ol, dese oluştan bu bakka bir higi dıgınta havalan, istoreta havalan mı, bir higi bastaka kulu vasile soktan havalan mı, bana bu bilinengi, onu tüm olbaran direvnandan tümükten izlediğine. Tabii malah mahtarabın andan direvna halaya kadikiwa, bir higi ülkenin adının müzeyini bilgileri geçiyorlar. Barış şirketi gibi ha bu çiçeği yülenirden bu müziğe ihinen ikisine göre taştı. Hüsnüne göre taştı. Bu olar imtihanlar var. Bilingi bilgi körlerler bitiyor. Sonra nübbalar geçerçe nübbalar kantayla bu kimden kimler bitir. Onda bilgi nübba jonu herkete bu Respublika Gosudası'nda da organize Respublika hayatlarıga onu tabastaki saka avtonomiyata törüktü nitiger nübbalarga nübbalar bu kılat tahtarın bilgi Respublika jonu herkete yer ona sağlıktatıga dorganatı dostunu bilmekte. Bilemete geldi. Ona törüktü mahlama edildi bu bilgi hastası vasıfı gibi Edward Fyodorovich köhler kubeler kelde bu Sapa bahalayıp altın üyeti gibi prostarıga ondan mandatın bir de duvarları meseleye varsa bir şeye bir ulus münasebetle çarşı Mustafa bahalayıp altın üyeti gibi üstüyle kendi gibi. Ondan sonra kendisi köylüler çarşı kendi bilirler Mustafa bahalayıp Türk Sığınalar Respublika halkı tüyleri taraftarı bu
Владимир Римская Максим Дересом Муса беседа барака паржаков пикатянге турарларга уна аттаналарга биги бары жолдоктартып окудугата биги onu da kastırtıp onu da alıp bihi olur bu teki hilere bihi uçutallar bu böyle gibi hetlere kendi gibi hemen yuba atına atlatan takçı bu bihi yubalar Respublika haydıtıgar ulakan soltalar fotoğraflar koyabilirler. Ondan kinige Moskva'da basatan turan kinige Afganistan'a haşube kihini basatan turan Угутар сразу кинегенне кихилан көрген бар. Кахан барыта визуальное восприятие бар, любой только предмет колонны кинеге тасканута формулетан халана. Он здесь кохана содержание татаманнык көргүккө. Ото билдигин сагаттан баканга бүлеге балар кайтаманда көлбүктүктан халана. Оны томастакы бени халайын, олаты томастакы кулбабы халана. Бана оны bu yüzyılların historiası sağladı. Respublika tanımında. Ondan sonra iki bıraktılar soyda, kim Müslümanlıkta Staparla halaya, Anastasiya Danilova var, Alexandra Yakunakçinikova da var. Ondan sonra Sülskey var, onun kendisi var barandırıyorlar. Ondan sonra Mihana var, bala kim tutar da bu tekrar. Anı bu yılga автономия yüzyılga bu bilgi Respublika Talatata, ona Cumhurbaşkanı olarak Mehmet Nikolaevich Öğrenler, bilgi Cumhurbaşkanı olarak iki kişi uçaklarının okurdu. Respublika bu bahir yolunun hareketi sırasında ministerstva küskürme olan çoğular bilgi minister başlıklı olmayan bilgi olarak Gürcistan'ın Nikolay Paklov'un ile iki Koraşova olanlar da olursa bu Turtahırtıgar Serillıbıt, onunla bilgi Haka Respublika'nın Çoğalmaz'daki İspanya'da Komitetin Meselelerinde Alexander Gavrilovich Gabırsap adından Skiyatı Doktarpıt, Uzabar'da Barayaga Büyük'te ve Etengi Vallahu'nun tehegelin lakin Bereptarpıt, John Sergion'la Nüfattan Toğurlar Buluktar'tan İki şirketin bilgi bir virgüller kalliga bilginin Nikolaş Grigoryev Yüksek Öğretmen'e haber var. Ulusağa kim kayıp olsa tabii. Kayıp olsa da o tabii emiye Sergey'de onda bir higi de bu bir higi Bolluğundan kayıpta государственная onunla политическая общественная деятельность. Onunla kinlerden Allah ulahan aliye olur. Ondan dolayı bir balar bir baktan tarihte canlar Cumhurbaşkanı koyucularında bilgi ve bir cumhurun üyetici vaporosları ortadan ulusal türlerle beraber birlikte ondan Cumhurbaşkanı var lider yolaklar butonlardan sügürüye kellet sınyanlar cumhurun kendi şirketlerin hoşletlerini alanlar bugün balar bu bilgi Cumhurbaşkanı devleti birlikte. Ondan sonra elbak istemeler bunu var böyle bir de bol ebehet yüreğine hukuk buluğu oktar bihi gösterüske üyeli heptaptı kalbidi ki bütün nuru oktar nahakendeki bilen historiyalar topuruyorlar onu toltu kurdu bari oktar historiyanın köndere cümlemanı biliyorlar ondan sonra bari bütün üstü ülkeler her ulahan bu bırakımından onu tomukilige takkıvıt pürakten etkilenmeyin Nikoluhun sabahtatın ona tospermaklıktan derin mahkamlık yetten turanın andan direyimlere istiklallıkta yagar doğru kurulata hemen böyle kurultar bulduğunda. Tabanaktan emniyet büyük kurultara baris sevişler tarafından. Спасибо, Алексей Михайлович. Наши земляки, принадлежавшие первому поколению государственных деятелей республики, наравне с Максимом Амосовым, Платоном Аюнским, Исидором Бараховым, Степаном Аржаковым внесли свой неоценимый вклад в развитие основ государственности Якутии. Слово предоставляется министру строительства Республики Саха-Якутия Павлу Павловичу Калачанову.
дорогие земляки, еще раз рад всех приветствовать. Поздравляю всех с наступающим Днем Республики, с столетием Республики. Еще раз отмечу, что Республика сегодня является динамично развивающимся регионом. Да, у нас предприятия дают налоговую базу, да, дают рабочие места, рождаемость у нас на Дальнем Востоке. Ну и сами видите, что у нас, когда в бюджете поступают дополнительные доходы, да, государство начинает деньги расходовать на обновление моей базы. Да, и сегодня Вяземский район не отстает. Сегодня, если так посмотреть, в Вяземском районе достаточное количество объектов строится, да, нужных, важных, хороших. И считается, что это прекрасно хороший сигнал для того, чтобы будущие поколения, да, уже получали услуги, социальные, да, получали образование, жили в новых домах, получали мы все самое-самое современное. Очень рад, что сегодня эти мероприятия я провожу здесь, на своей малой исторической родине. Да. Есть возможность ознакомиться более детально с историей района, да, как она была сопряжена с становлением государственности республики, да, какие видные деятели были родом из Нюрбы и какие прекрасные люди сегодня вот, жили и живут в Вяземском районе. Поэтому еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем успехов, здоровья и удачи. Спасибо, Павел Павлович. Мы, в свою очередь, желаем тоже вам, молодому руководителю, дальнейших успехов. Спасибо. Эта книга дань нашей памяти, уважению и любви выдающимся землякам нюрбинцам, чьи имена увековечены в истории грядущих поколений. Слово предоставляется Сергею Ивановичу Евсееву, председателю районного совета депутатов, председателю районной комиссии по изданию этой книги. Пожалуйста. Örgütler süsüller yüklenen harbi durumunda. Peki etildiğinde bu 100 gün evet, bastığın evet olanlardan granny жизньде, onunla ulus, bolluğun kapsiyet, gelmeye karşı kalanı diye, 2 gün yollardan granny победы ден, onunla bunlar такая улукая, тем веселга, она тарбы кудunu bu 100 güne granny değişmesi. Respublika süsüller, anamı tahaddılık, Onunla anlattığım bu именно Республика Россия хамлары bu солтүстүктө Югустан Түркия бастакы хагалачылары ондан этептерге бүддәһек кендикенләргә әме республика кеңлек дип баргандыгына быел бүгеннән 15 сәгать билетәбез. Onlar республиканың мәгълүматлары барып телепередача ва радиопередача ва битерәләр билеге Çöpçaklı kimliğinin bütünde gazetesi. İkinci mulattan şimdi karşı sohbette bir doktorlar. Bunlardan bugünlerde belki Respublika Süsülerinin historia vakayını geliyor. Yiğitletten iki narkomu. Okuduk bu Respublika ilk basam almazsak terörlü narkomular yiğitletten individuen skoder kıskanın bu Mandatı girişten hasta, halkın yürütüm olanları meditasyonu kutlayalım. Onun için birbirine komisya, birbirinden bugünlerde kimsenin kırdı. Bu emniyetten bir hikaye tuttuğu falan, bir hikaye gençten ki ministerden bu işi var, çok historia becerilerinde kadar. Onu teyzen harbi tukunduk bilgin iki ondan bir koruyama türtemedi, ikinci sulu buldu. Onda tabii ki etikillerin turup, bundakileri bir tane, bu granny işin silgini iskâhta kırkta, onda bu bastaki ereğinde bulmakta, yıldız bu diğer Respublika'nın evet beylerin ülelerinden uçutanlar, biraslar, olur bana gideceklerine hüdda açıydı, onlar berak olur dedi. Onda ben bu historiyayı şahakanıp, kartıskandan bulunan canserge töbetüver, öyger kırgınlık girer. Muhsetullah Rüzdakas'ın 100 yıllar historiyine her bakılır. Ondan bu kartıskanın bulunan keyif türgenlik, bununla Cumhur Olimpiyatı köşiden et yapım var. Onun olattan Essetegölüs bir vaktanımız bu nurukta doğduğulara müzekerlik gibi var. Jolan Barış ve Süska Han'ın devna onunla bilgi karayet
etler bitiyor. Evrak materyali veren kömürüs büttergerden, o kudduk olur maksimum mesela doğulan olap çok günler geldiler bege men kulları mancanız kodun bile avamı sağa takayden çok güzel. Bu maksimum hayatının tüyüyor kim bilir. Şu konuda tabii ki evde arayı bulana yukarı dimitecek. Bu ki yaka oyunuz kay elbette biraz tüyden buraya toradakten o bula bugün yine kide oldu. Onunla bu olatlar bastaka televizyoncunda yakaladık. Binler bebeleri sihirlere bebeleri toplayacak güçte var. O bu kolları da bu kadar uğraşıyoruz bitiyor. Bu kadar. Bu kurduyan torunlar kendine kömürleri epitleri var, yönü var. Böyle çıkardım bile. Onlar işte biyolojik nahanlara onları da burada bugünler doğurduların onlar bir alaklarında üstte yaptık ve bebeğlerin küçük dağlarını gördüler. O kurduk olarak da biliminin historikleri de Nökühevin değil mi olur? Böyle Goktil'de. Bu Yunuskay bana kapatır Goktil. Onu tabii etkisi tutuyor. Güçlüler tabii. O kurduk olarak bölümün çıramasıyla bir sürü bir sıvı törenden bıraktılar, onlardan uluslararası beraber diyende büyük evde hiç umutlu teknoloji biterken onu bu kartuşkanı evladımlarımız cömürge atar kattı. Onunla da dinleme şurayı onunla kaptak kullanana kimleri gitti bir kimler cibet mülayimiz zakarınca diki kuruyordur. Yineden bu yine bir ansambıldır ki bu ansambıl Marubeyat'ın şiddeten bir yere bitecek. Yine de üstüne bir gırık var. Bugün bir yayınlık ettiğinde kolora bilgini bugün andan dilimde karakteristik alanlarına olmamayıp da bulur. Ondan birinci historikler karakteristik alanların bilgi bulunmaktadır. O uzak hareket yılları tabii ki yanımaya gittiler. Dolayısıyla kendini verdik demiyor. Tuğra karanlığının üçe keyifle gören bu ulatlar horulların imenler beyinlerin temizliğine atlandırın hep bir de büyünür dünya beyi ne karşı oldu bunu topluk olur. Ondan sonra işte oyunu kaynaklayın Barış Bey Sevişan'ın devresi Küşkan Mehmet bilgen hangi story'yi bitirdi. Kaldırı tuğla edepledim kurduk tuğhalin. Bu bilgen halkanlık işlisi debiliğine bakayım etiye seni bilmeden bu gibi belirttiğim ki Dağıstan'ın daha varım yapıyor bu. Mümkün bir grani paylaşacağım itigar ulakan danıtan. Hatta ne olana ikis olabildiğin bu grani ayaktığım içenlere tarzda o gibi bu gibi onun bunlardan kaham var diye takıldı genelde John'da yakaladım. Onun bunlardan bir gün Elbette ömür bıktık, 2 yıl statüyor, tabi ulusal ortada var bir günlere geldik. Var bir ağır gibileri komisyona bıktıktan günlerken onun bunlardan o 100 gün gün hasınlıktan halı kendi doğruca kaçıva. Bugün de Türkiye vardık da aslında. Bilimede gün vardı. Orayı bunlardan onlardan iyi gördük materyala bu canlı tustanın doluru arıyor. Onun üstüne o ki diyebildiğim bölümlükte hastalıktan sakayın, iki ondan grani iş nesli ucuya hübbeye sürekine onunla bu büyümlü olarak çocukta iyiler duran var bolları turbanını görecek. Eyvallah. Сергей Иванович, вот эти эпидем курдок 2 yılından 2 тыгынча hürbetet yılga улуспут 200 сылатуулар. Отто онно бүгүнгүттен өлелиякка диетиң, отто задание ыллыбыт, онно таатын краеведтерден некиттин яктара диен эренебин, билеген бары болгомтоно экранга урабыт.
Этилибитин курдук бу киниге тахсыта район салалтатын сакаха болар жаhalta депутаттар урактарынан үбүленен тагыста онтон сүрүн үлетен концепциятын истругун таңалыңорда Борис Борисович Борисов түмел научный чинчер салатын салаятчыта культура үтүүлэх үлехите. Онна бу сюжет тогуш түбүтүн оттан Борис Борисович эме бейте арыйы тыл Борис Борисовичка. Күннен болдың күнді бейт лақтырым, жыттар бұд. Бастыран тұра, астаңы өрігейді ұлақан үйсіллақ үбілей күнне республика төрттемедінен әғірді дейбін. Құстайын аппытта. Онтан бұл сұрет күрдік мәнаға көстіп әті. Оқырдық. Бұл кенеге өтәрістіме қалыс білет әбіден құрдық. Олық төрет бұлық күтті. Беге христер билеттер мотоктар билеттер не гуд хаалнар. Олай бетер болдағына тахақа білеге талюкстақ текінтен кендақ білеге қартар қамнақ білейді. Бұл хақа херегер білеге қамтан кәлбет қағатын хаалнар историялақ омық білейді. Тақая бар омық бағында дуға өз кәм баран білден тұра кен арас біле стадиялар ағып деуітті. Бір обыт напширный строй это были марксизм, туқлюлаға бар деуітті. Это федерализм, эрговладельчество, федерализм. Это ко мне говорил, что Джон Херге, тем сюда коллах поднявал духовный говорил, что государство перекрыли. Вот он хабит перед было губернатором. Это улустер олохтахтар. Это хон латтан хавла было бы чудер гатия, был бедер государство олохтау бедер история лах. Омуктар. Оларды бейтерттер бит бұлыққыта государстводағы омуктар тәден. Бұл олеген бұл кенелері, бұл кенеге агерлер дебіт. Тоғын туғыт боллаған әте отыртарда қуыт история Якутия истомна кенеге бартарылычы ғұрылағыдар. Бейтерттер бит ұстарынан. Онна боллаған оқтайнан хақа омук бұл бәйті тұспақ государстволақ олыққан омук әтеден. Төреттері, олыққан төреттерді омук әтеден. Оғыстанан ұлақан кейін капсатилер бұтауын сылақтың ғалым ұттырады. Олың негер нағауынды кейін қаванлақ капсатилер оқтар бұғылақ, еті қағыттырын күрдіққа. Отын жеті оғын сылақтың ғала жон хақын ұрота өйханаты ұқтан бәхәң историяларын үшедуін өйен көрі онтын ғаламыды. Ол хағын олағыны менеме бәң теориялардың әттіс класс қайды. Хақалар сакылақтың түріктәқ қайды. Он теория сахламан лисо отур курия моша шейдан турон то манта гиханутун он олдан оюнскай биле якутская сказка он ковинден улетер хурьярна биле он кого араб байхалден бар он олакин аральское море базалахтен хабагылыр аральское море менен степ хамы хабар тур билингите Казахстан иреллари ол тулаваларыз бұларғы қасты бейері өтіндігер сакылар олар бұттар. Сакылар. Бұл саки, сақаден тұлдар бұлдаған жөрілі әлі. Әнегінен бұмантан хағыла әдіпті бұл хақа мұқтырды төветі қанна тейерейден ол хағаттан тентөйін әнді хатыректің. Әнегінен онтын бұлдағына ол ханауын келдерімен бүкінеге орымна тоғастақ түгер өз кәуітігер концепті білхасынарлықта құлдарсыңыз албытығырдағыны. Бұл кенеге адағыны бұлар көтеріттер бітінде көрдірді. Оларды бейі қантынырық төріт ұжор ұлу өбігілерді омықтар бітті. Түр болақ бітті, түрдер болақ. Әнегінен ғылдарсына сопыды бейі қан. Бұлар бұлар күтті қамытыға бар. Оны нүтчі ұлу ғылдарсына ұдар қол болған барамыз. Бұл етекінна Назары Базековта ғегенті Москваға барамдар. Жұрдағын тұру суыттары, ақылар бәйлерін аланар кықтыр. Онтан молы степной дума кәлер, бұл он тұқсия. Бұл степной думаны олы хағылатшы, мастыр хағылатшы, бейбейді лақпыт, марқылу, болуы мастыр ұлы бада бөтір сіпсу. Болы, кені наға қарсы хуқтық тұрырсан, бұл степной дума дем молдағыны бәйтен кәмеге народ бәйтін халайынар, бастықы орган еді. Ол кәмге, әнегінен оны тұрыр суыда, үрді көшкен. Оны отчута кәмге өйе өтіқтірі. Гынан баран, кені екі ғылынан бұл тінің чаусы сүт бәйтті ғыллаққа нүгісі оқырғыр. Мегал кемнағы
или негативге детали лестеп думали. Он там такой улилир. Инне гадан итихак норотун бейтен халайла бастыко опута итетеген. Онно хагалач болларынан бастыко туруса хатау беге юдүр. Он бүгүнү гана кидде. Онтон халгы дежигнаватон хударыс путхаландар. Хударыс пут республика автономная республика бүгүнөн. Отугана бүгүннерге бугылы буга албакапстити барда. Барар барыгадагына. Оннон мажа беге Пердан кентук тахандык тахпыт бигенер балар государственность улахан тахамна жомук пердагал бактар. Бу кенеге агылуу 12 кенекелер дебит. Бахами хүрүн жомнорунде. Эсады балым болдары. Оны кемек беспет. Аны бу жомук болдар пердагал жайыла көлөлөр орта болдыр. Бу баракта доскоджарды болдум Степан Магалай мегескай Должуркова. И бары Максимов болдум бутта. Пердагал багуланы оңор бутталып. Кейгавар болур. Кенелер нахабаларын кемдер пердагал масштабта жөндөр. Кенелер комсомоллардан жайылардан бу хакандар отугар пердагал бактуганы өнүтүнө бутталып. Отугана оттан биги ролоччо костерин курдук бу документтер нелин курдур харатып. Уманна онна билдан турутто небаларга этебескай кем оусайна хабескай государство Атагар Туран халкы хайдыргар алтону сеттону сылларга оған сылларга небаттаны ме бежомут битер дулахтар бут тергалы тебистен хайды холун алай буттара деп канада ол Анастасия Петровна Данилова Александра Яковлевна Овчинникова антиканнике сылларга билдан турар легендарный кеви Варвара Андреевна Петрова булай иннегалан жабеги кенелери барларын bu aktavut, aktif pustakput, ordu bu mandatlarga bilen turur. Hobun ordu aktif takput ya. Ondan eti Kanada bir ulus put. Osa istoriyetin, keler koloni istoriyetin bilen tuhugar. Ondan o koloniler getirdi tuhugar. Bir ulus putalakta tehirde ulakan ülüne gider. O kurdu vateti muzey bitiler tehirde akıl kutan ugan mutta. Aslında hangi zağla mudarsın zağla. Onda bu bugüniga bu mandık seriyalar bu albümler ulus bitti hok ne handık. Bunu buluğa bu mandık albüm var. Bu ideyi tolar nadrevne. Kayna mandık albüm tahar kadar bu beleten aslında Hüskiniga olur. Bastı tigar lespetim min otus devleter bulakka. Ekkehigar umut butum bu Hüskine. Bu manda umut but otunculak bu ne tekanar. Olur ki era mandık şans belli yapılıyor. Mandık kenegene angoroh. Ondan ukandı tehember bekkeven John Korar ondan John Matu Allah kenege bolu dihandun. Ondan etiyak pembaharuan bu hal gıdağını bu mandık ülle tehember gıtılda turuğa. Bu ülle barata bihenna bu ünler kolonilerge tuğalar bular. Keneler historiaların ulakan jomdorun bilellerin tuğar. Ondan bu tügenen tuğanım olağına bu kenege ola bihedbah materyal tuğanı nasyonal arkivta. Nasyonal arkiv deneti de ulakan historianik üyetlerge üyetlerine ulakan terörte olağına. Kenege orta olup muslu dokümenlerin olur civarlar. Onu bileke tutar var. Bu kenege prasidirineyle tutarım. Onu bilen tur entuziastlar da ulakan bu kenege bir Madjagar muzeyin halayçıda sayımda tiyana fanasında beyte ürün kotan bir derga materyal bıraktı nasıl koydu tustandan buldu onu tuhandı onu tügenen tuhanan tiyana fanasında ne ulakan maktabın geldi. Kendi kenege de anda atergılı bir süpehetim onda ağatabar hem olur kene tanımlık onda tabi kenege takkarigar kayak öyle jonga halatta butigar ulu halatta butigar onda tuh partu koles jonga maktab benjedi kalau kami kalau iska tergewana di kerajaan tercelah pensiulerin besar gembusnya bu jono itu kita kami sudah baru dengar saja. Onu ne belediye Kanada onun
бу улус салаттыгар барыгытыгар макталып. Мақтау Борис Борисович, билеген тыл барар Нюрба, Корат, Бахалаган Хобиячтегар, Мария Константиновна Куличкина. Багаста. Ütükünden, bugün terehine min naha oluk ımsıran indirehirgen ve oyundan geldim. Bu kinigen bile tudan körörü, ihin körörü. Oksoru kadar bu kadar istek kabuk penidi. Tuğun bile deken müledim kadar ahran kasbet bunu naha miyahu çüyürü olan kalla. Otop senin kiniga taksıdır bu ulus istoria tegar hıhın nakini gelir madriyalar takılargar Andreev'in onu Борис attaravar bollağın etazına kaçıstı dinle. Kiniler kinilerin hılastı bollağını öjdörü bir görülestü bollağını kadar olak barıta çok koy onu hüddan terihine bolar. Tetilibidin niki kinilerin grani жизни dalanık, grani победы dalanık. Bu bugün takıvat kiniler olak arayam körelek pun kanama bahatçı yüz bırıhan bilebin nahan terihine bolar. Kinler bile manlıkkanlar o komurun polga kahandagan bulguçu tuara tuqaralı kurallar aktivne dokumun bulguçu var bolar onun haçuya kartıskalar dak bolar tekstlerin haçuya dik ağallar onu ki kanlık para hastaka o da bolur ulu kandık hiyaka tiyim diye bolur onun hüyle bakın gelir onun onna tuğtin te herge banş barneten harbıtıgar tuğtuğunu te grani победы diyen Emini xamia tuh jubtar bile bijom mukid bedah ingin tuon ne tapi oton tuh par buta di divin informasi man kini gong wakta konan kim tuak material lah kim tuak ukat kahit kibihar kartis kalada building den barat di den min hep onu chodno bile kadar nikid baka kabutar o konan mau bihigar be aman hanabdum jollok ne hilikter ballar Край юретер жоннотто. Болдор олдор Зоя Васильевна олорор, Татьяна Дмитриевна олорор, Прасковья Михайловна олорор. Эти билген Татьяна Афанасьевна аттана хардылар. Хити жоннар бар болоннар, этин киллер олор бут нехелектерин хашу дики биттер. Нахаш барта картыскалары, дамнайдары барта бар, оны чуе бады киран калбыттары. Киллер жоллор бар дейбин. Оттон хорок нехелектерге хома йоғы енунлук беренилер, крайветтер, отон хуақтар куддук бат. Инеканан болдана материал tehedagana bay materi tuh on historia bara ni hin on kinda kombian cokotan biet bata ol tuh baron ni tin tuh takkan kalas terne mi hep kuddu konon bukin yani oksor atau bilang kadak kadak tebar nembis betpin atau lanat do basolat do onan mana intiri hene bolar biledin onton how itu Syria dia bikin ini dan intiri helgatin jadi nyurbatian tuttur jono hildar baktu palladi bat bakter ol jono killer gatan ini kamu ya how hule dira bolu man letten onton личности onton darshan yatan Syria barlar bolu batta Anlık. onan bukin gelir how beşatinan takkaturaları baraman onton di kreatorga ini bu kini gaya taksubda yani yürüler pulu taksar kini gaya demi ulah leher gitu ger bagahana bertitir. Мақтау Мария Константиновна. Особое место среди наших земляков, государственных деятелей, занимает Степан Васильевич Васильев, выдающийся государственный деятель, один из организаторов комсомола Якутии и Иркутской области, стоявший у истоков развития тяжелой промышленности, золотодобывающей промышленности и, как следствие, и его деятельность способствовала укреплению обороноспособности всей страны и победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Степан Васильев – первый из народа Саха, занимавший высокие посты в молодой стране Советов. Билеген тыл барар Эдуард Федорович Даниловка, Саха Республикатын үтүөлөх үлехитигер Степан Васильев сен баратыгар. Пожалуйста. Олорогун да, Эдуард Федорович. Туталлах бит дайдулахтарым. Особенно дебу манна орта коледе астапыннар ванна үчеттер кален огрогот. Онан дехини барыгытын бу кален ер улахан браанниктарынан бу республикавит автономия ылбыта 3 жылдан толар өргөйдө хүйгөлейнен исрак биттен агадлян тран яха барыгытыгар Ледир жонлорго лягатыгар үйерлер үчеттер кемелактырыгар
олоқтырға жақтарға жолы құрғылу бұғарырбын көңілия. Бұл сүйеніне кінеге таққылыптың мен орсын орын ұшы қорғын көрелі емеспін. Оны бүгін кәлен бұл арықтылар көрдік бұна олыс үшігай қашыстығылақ типографиятады үшігай қиылыстыды оны сон сәгерранеті мені оны осылын әлбәқ бұл фотографиялар кирбиттері үшігай. Оны үтчаттарға особенно бұл надылақ кінеге сериялы бұл ұқтыры дейханебін. Оны бұл бейгі үтчаттар бұтын патриотизм дұлықылар ен ойдыны таптыр, оны бәялерін, түріктерін мен үшігай білбілер болуларығар ұлықын надылақ кінеге олу онлықта бұл маны халғы үші тахарар халғы үтар бұларына ақыт мақтылақ дейла бұл серия табілігін үш кінеге үші қас кінеге таққы білівет үші дағаны салағыла отырысырларға дағаны атын тоқтарға демет таққа тұруғын. Степан Васильев олығын жетіл тұғынан оты араға үйекептерін кәрінге жарықтамын бұғылақ. Орық петті оларға білі хиджан кихи көян бұл дағы қазаттарға ұстакенін дағы бұяр бір еме дағы оқ, қық дағы оқ құндық болар еті. Онтан жа петия таққан барамын бір емелімікке бұл жа историяннан бұл бігі ұлу жондар бұд олықтарын үйлерін тұғынан hırdatırga turumutur. Ondan eti men tayin iyem uvaya kepa Vasilyev tuğunan olatça ezbaq materyalını kabuyamın kınigata hattadır. Onunla eciyil ağam balta Anastasia Petrovna Danilova tuğunan eniye olatça mokan etta kınigata taharbatım. Manna bolla bihi Respublika talayatçılara bir emetigar ulakanda komünistleri okurduk. Vyacheslav Turov bu Moskvaga bu Ülasına sağına onunla Boris Yeltsin tümten hoğusuyken arkipleri arayı hedefe bir emetigar Turov o hakka Brüvüstü onunla prezident administrasyon tahalayatçıları Sergey Seven'e huruk bir ipta ol onun tuhanamın diye bu Haydara Stavastah bileme kaçtan arkiplerge kiri haydidir. Ol indiler bu materyalları Allah'ına çok sekretli diyen griptak bel bihiye ulağın çözücüler bit iştörkler bit kıyan bir sibekke hicret birimedere evitete. Ondan ya Haydara hedinlik suuçe datı veşkitinden hedinlik arkiplerge kiriler kıhtanmadı. Ol hükümet tümükterdak olbuda yetini ehli bari oluktaklar bileğen. Bu kadar baran bilgin dağlı bu istoriyaga da içinesteri hepsiga Haydara horak ardıgar tenge huvak onunla Haydara objektivine huvak hınalıhandere gibi para turaldı. Kolor bu istoriya kutice ulan akademikeskay istorna kirigata usta bu kiniga Allah'ına amuhsa baraha oyuncuskay kuşlarından üçgay bagayı partiyette onunla olukturun ülleri tuğunan informasyonlar materyal kibit oto Stefan Vasilyev tuğunan daha atar ol fotoğrafıyla onu spravkala materyal huok. Ona manan üst üyetirge kine attının kalır. Onun meniki bilgin dağını diyor o sonra ezer uçmanı giderbet. Araha bu istoriyini köyen bilbettenliktine bitedu. Evet mehana var urukku tendensiye bu Haydara horuktarın tege hok tutar tendensiye bara bilgin dağını doğru kızlıklı dihanibin. Onun için ettan eğer körüktün nada o sonra bu arşivle hittere onunla bu bileşika onunla atın bu cinsiyetçiler iti balahını mihana var doğrultuğu söktük ete. Onu to bilgin ol kiniga takkan kabut onu toratar
билигин устук ото дигер материал болы туокта болдай. Ол урут боллагана үз кийне аттан бары идеология деп киберетиле. Ол бар билбеттериттен болма, бар объективно хырлаваттарыттан болма. Темен бу мероприятие терген иппет жоннорга анан древна Борис Борисовичка онна тобу изданияны халаян төрөттен үгүтәһәр Сергей Ивановичка онна администрациябы орыйбы баһалар Алексей Михайловичка барга мактал болду. Онна тәһиге үчәттәр особенно халыгы бу хагалапыт үлени сюда хайнаран икенчиян ие бар турар гытыр онны биги история бут чүгедик дигнаты хыртытылдыгы багарамын онны то биги улуспут мен кадак менә бу историяны хыртытыга хыртак тамнак кек далаханда үлени үтөлөрөбү үтү лохан макталлах булар бу закинелер болдулар арасында изданиялар издактар итене биги күҗас жол көре үйребит. Оған барын ити уңла халбакка бәртә халбакка шедагы халгы кайда бара турыктыргар мен барам. Я яка бара гытыгар, үри хәҗәр җаннар гөлгә тигәр, үчәттәргә үри нәселгә үри кытыгар. Ванна вәлләргә бәгыт һәмия тигәр. Туйгун дөрүбене ялла хөргулак улгы барарабын, ванна никерин ябу вәбит улусын историятын хырдатыга активно деккетта турар гытыгар багарам. Мактау Эдуард Федорович. Ите оругна Эдуард Федорович хепке этте. Бу Колун Тутарыйга Жокускай Коракка Российской конференции ППТ Степан Васильевка анан онно Егор Спиридонович Шишигин эме бу республикага биллер историк эме чинчиятчи бәден этинник замечание тенеме пита эти истории Якутии бестурнах тахсыбытыга Степан Васильев орула үчүгендик арулова тахтен улаханнык онна тохтык доргоннахтык бәден туган эме эппитем Егор Спиридонович. Билигин бары болгон томаме экранга урабыт. На заре становления советского государства единственным универсальным языком, на котором молодая советская Россия могла говорить на международном рынке, было золото. Одним из основных источников добычи драгметалла в стране в то время была Якутия в лице союзного треста «Якутзолото», у истоков которого стоял и Степан Васильев. Теперь мало кто знает, что в 1920-е годы остро стоял вопрос по освоению месторождения золота на Алдане и вообще отторжения Алданского района от Якутии и присоединения его к Дальневосточной области. В связи с таким положением дел группа членов ЦИК СССР и делегатов Всесоюзного и Всероссийского съездов Советов представили Иосифу Сталину докладную записку, в которой наряду с другими насущными вопросами был поставлен вопрос и о алданских приисках. Докладная записка подписана членами ЦИК СССР и делегатами съездов Бараховым, Широких, Васильевым, делегатами 14-й Всесоюзной партконференции Якушевым, Гавушевым, представителями Якутской АССР Донским. Приведем дословно содержание докладной записки в части алданских приисков. Этому вопросу мы придаем чисто политическое значение, и вот почему. С момента возникновения этих приисков Якутии приходится выдерживать напор со стороны Дальневосточной области, ведущей самую усиленную кампанию за отторжение Алданского района от Якутии и присоединение его к ДВО. Благодаря этому создалась нездоровая атмосфера взаимной неприязни. Алданский район и экономически, и географически, и климатически тяготеет к Якутии и составляет часть исторически сложившейся ее территории. Проведение железнодорожной линии, которая должна пройти со стороны ДВО через Алданский район на Якутск, во-первых, дело будущего, во-вторых, не может служить достаточным мотивом для присоединения этого района к ДВО. Созидание ДВО на алданские прииски объясняется исключительно наличием золота. Поэтому разрешение этого вопроса в пользу ДВО произведет чрезвычайно отрицательное политическое впечатление на якутские массы, которые в данное время обращают на эти прииски свое главное внимание и приостановит развитие производительных сил Якутии, для которой разработка месторождения золота являются и должны будут явиться базой для развития всего народного хозяйства.
Кроме того, прииски эти переходят ныне в ведение ВСНХ СССР путем образования государственного треста союзного значения, что, безусловно, для Якутии выгоднее, чем передача их ДВО или образование подобного треста на территории ДВО. Мы просим, первое, признать Алданский район неотъемлемой частью Якутии и организовать трест союзного значения с подчинением ВСНХ СССР для эксплуатации золотых месторождений. Второе, дать соответствующие указания Дальневосточному обкому РКПБ прекратить притязание на этот район. В это время Степан Васильев учился в Коммунистическом университете имени Свердлова в Москве, но он всегда принимал активное участие в жизни республики, ему давали соответствующие поручения и просьбы по продвижению восстановочных вопросов в недрах высших органов власти и партии. Об этом сохранился протокол Бюро Якутского обкома РКПБ от 28 февраля 1925 года. В соответствии с этим протоколом Степан Васильев наряду с Амосовым, Варфоломеевым, Захаренко, Бугаевским, Марсаковым, Габышевым и другими был вызван в Якутск и после уполномочен вместе с Куропаткиным быть представителями от Якутского обкома и Совета народных комиссаров комиссии ВСНХ на алданских приисках под председательством члена ЦИК Чуцкаева и отстаивать линию обкома СНК Якутии в вопросе Алдана, что и было ими успешно осуществлено. Алданский район благополучно в составе Якутии и является ее неотъемлемой частью. Так, первая плеяда государственных деятелей Якутии во главе с Амосовым, Бараховым, Васильевым твердо отстаивала интересы Якутии на самом высшем уровне власти, благодаря которым Якутия в большей мере сохранила свои исконные территории. Здесь мы увидели и услышали лишь малую часть того, что сделал Степан Васильев для своей родной республики. И как в свое время отметил академик Василий Николаевич Иванов о Степане Васильеве, он вырос в знатока и организатора промышленности, объездил крупные регионы страны, оказал неоценимую помощь местным производствам, реально защищал интересы рабочих золотоплатиновой промышленности. Вклад Степана Васильева в становление республики, развитие золотодобывающей промышленности в стране, его преданность народу и отечеству, личные человеческие качества, верность делу рабочих и крестьян, принципиальность и честность, доброта и справедливость, стойкость и мужество мы всегда будем помнить. Опять внимание на экран. Пожелаю моей великой Родине, Союзу Советов дальнейшего расцвета. Ибо за укрепление оборонной, экономической и культурной мощи я отдал 23 года честного труда своей жизни. Пожелаю народу великой моей Родины радостно, веселой, счастливой жизни. С выражением недоумения буду считать, что моя жизнь оборвана из-за ошибок отдельных товарищей в полном расцвете сил. Степан Васильевич Васильев, наркому внутренних дел СССР Лаврентию Павловичу Берию, 11 марта 1941 года. Пожелаю моих Тыл Карар Нюрба Улун, ветеран, разделитель председателя Татьяна Прокопьевна Олесова. Пожалуйста. Эдуард Федорович, он на правительство, он выбирал коммунистов, Жалмутун Сергеевич. Амиште болар до республикалық сүз сыллақ юбилейнен итетікстендік адыретін көңілдер. Оттан елге бұл өтік сүге оны бітірәннен советтері орынымыз бұл Николаон Хайбитігер кені ағыс бола өтікті тақсынтігер оқ бар күстікден үлелеген кәлейді. Только yok hindi manat bo tigrani pagedin kinigaga ilalaspit nilvanish betvalindir mirasnosh betwakta bugün iti Vasiliy Semyonovich Semyonovi ataki ondan da ol gebekke otum sitim kölöne bolan kimler olaktorun kimler velerin bilgi halkan ondan hami bugün bu veremin diyen onu kien tuttarım diyen
Бүгін мен культуралы екенмер, культуралы екенмет Анна Андреевна, Борис Борисович, Людмила Васильевна боланнар, бұл сүрден тағарылақ жон оны білген, бұл білген ол бір көлені болдықтардан орыстен кен тұтындым. Онықтан кинлер бұл уже білген бәлері олық сорлар істер жонлар болдылар. Онтан 8 кен тұттым дем бұл мен төрәбік төлбәм алжағар. Онтан тақсы бітте қайтақта құрдылдан қойдар, симар. Аны беремет осып болам, улаппыт үйрәкті қи болбыт серіммалы қай түрдіктен әме бұл қайдақта құрдыл жонлар тақсы бұттарыттан бүгін сүрдәқтен, издуға бұттан олы толғыян тұран нахар ен өттім. Онаттан бұл келеркен чәрі чакка бұл биге тахар жонлар бұт, әме етігеддік көлөнеттен көлөнеға ұтым сітім болып тұрақтырген нахар. Вот эти грани победы дегенелес бит бұл музей векторга. Оны тектіға библиотека да шөлләхеттер балы. Чикімдаға, сүлдаға, қамаласқа, тахарылақтың да бит малжағанға, малғанға. Библиотекадер меруддағы әлдақ материаллары өне көмілігі биттері. Оттан білінге көлгені библиотекадер меридегі дүлер яқытыннада эти библиотекадер күрдік білген хақалы енаттан болындар букваларын ен олықта күрдар қолыян берен донлар өсі беріне хаттарыннада. Анаттан әдер боллаққа білген білге өсі дағаны бұл орыйолыт бәтін атын аттатырғар бәтін бұл ұтчаттарын оғылалын сырдыққа кәреға ұйаларығар Уанна бу хайдақта құрдық бу биги жолға олық бұтын омырын аспыт. Биги бу 100 сыл ел жүйе ұстата олықта олық бұтын омыр бұтчанлар. Бу кәлен бу біліңі яға бағара биги ити өргендері. Биги әме хайдақ құрдық оғылы бұдығар, ити олығы ити түйілі берер бітігер үйлеріне тақайы тұрар. Онан оттан кыргастық әтен тұран бүгіне еқабар бітігер ситихине жолу сордуну, оны бүкәлен ер саскы бірахниктарынан өсі түгіл бұл юбилейда ұя бидді болар бірахник бүтінен үдетік стимулі аттәлейбін, оны бұқабар бүтігер долобияны, онына ситихине жолу бағайын. Татьяна Прокофьевна Мақтау, билегетті ән үйренәтчілерін әйіқамия бағарауыт үйі долобияны, онна эйнигдин да өссө бияха күс көмө өйөбүл бола турарга. Дере? Көттеміз. Ата берилер. Администрация района именно бастырыптан туран библиотекаларга, школа библиотекаларга берәнчи, онны беректері дағаны денаттан беренебит. Салғы барабыз. Легендарный глава Ия Багалы. Бұтылғар Нұрба ұлығын бағалығын Варвара Андреевна Петрованы күтті ұқса сіберстәқтер. Дойды үрдінен білікәбет жалханнақ тоғуын ұсылларға кені ұлығы тұтан олар бұда еннеге көнне тағар бұда. Atın bir topluluğu vakti onu bitti. O kıyas, bir kıyas bu ne geldi? Bu ne geldi? Kıyas bu vakit dört sasla. İyi kelime sağlık ettiğinin üzere bulunur. Kendini kurtarken ne? O putu kadar, atın kendini kadar, kendine kadar.
Мэрэгали болон дөрвия крастовон спорт болон культура болон тахасын промысловский. Bütün testler. Başçağında çoluğun sayı kendisi bara. Otur bilgisayar bir daha tanımlamak soğuk davranır dik. Onun lokasyon dibinde. Mimi dalilahta balik olarak yolda devam ediyor. Olağan kandak patı var. Diğer bir patı var. Tuan aku tu di mana lupa pentu var. Mereka patı var. Şudur da yakta. Dolayısıyla bir tarafta tapi patı yeter beterkena. Onun da muhtemelen de Barin Johnson second bulan kung kaçına kunduli. Wato, wanda nana berapa jenis berarti siapa bocor tahu itu tak. Betul. Wanda boleh kita ayat yang bela John Sylvester hidari waktu Wanda jenis kita pilih lakon lagi pula. Kalau seperti itu, kalau seperti itu, nomor kita, yang sudah kerana kalau kita melakukan muhtar, apa kamu melakukan nomor kita? Тыл барар ханаласына хилеген 1999-2012 сылларга бағылыгар Нұрба улуғын депутатыгар Зинаида Васильевна Анисимова. Бағалысты. Yöpününen bastırılar kılcıklar. Bugün bilgi var yollar bu okulda bilgi var Sakar Respublikalı 100 yıllar jubileyini görsen olur yollar Ondan minemiye öste onunla orutup yollarken okulda bakaran drevnemigin bağlılığından kanan bu 15 yılısta tanımlayakın salayın terbiye yollarken yine bu yolları salayın jağa üleliyaktıra yerlerinen bu sürde ulakan korkakesi ederden yine atın tühem bekbek kurtuluktan min ülelen asılın diyanlıyım. Barbaran drevnattan kihverendiren ahatla yine sürde ülekler veriminde onunla sağlayıp bu ulakana yine çiğne ahandağını yolma Tikbol istenen hanata bu sırayla bu hanatı neyler şüvey bolu şüvey kuhan bolu kuhan o kini kolu bulgar bilgi uçaklar bütün yönet yaptı o kini kolu bulgar bilgi eder salayatçılar bütün iyiden takayında harita bu manlık salak tavırlayan astık mutayı fanat canlı bilgi inniki keskil bitiger kinilerge bu umayar sulus bolan sırtadan ihtiyaçlarsa onu yerler bölüğüne bilgi, onu yerler bölüğüne bilgi, bu kıcağızlardır, orta saslardır. Bu manlık kinigeler taksaları tüpte ölçügey, tüpte akıllısı, bu manlık kolağa da buldun, bu orta haslar, eder bölüğüne alındın barbargar, bu orta kiniger sığır, bu informasya bulunmakta. Onu yerlerde bilip bütün karşılamakta, o bütün sanatın varlığı uğrantılarını yaklaşık ona üyeler tukları bilgi olup tutun ortulur. Bu canlar bu. Nurba boruttan, ön boruttan, silis mutuklardan taksılık bilgi, bu Sakalıt Respublika'dan bu sayılargar Sakalıt Respublika'da avtonomiya boğulargar. Beylerin olakların karşılamakta ülelen aslı canlar bu. Öldüğün bilgi dekçe biter kıyına ağaçlara ağaçlarına durmakta kiniler üyelerge sırdık sulus bolan sıcaya sıcaktarlar. Bugün bilgi kumanına gelen olur canlar barı İnnekitin dağınıqta ülekli hamsı hızcar canlarga barı gıdıgar Durubiyanı, onu elbette bu kıvıstıvakta ağaçların ağaçlatılan canlarga sergiyağa oğulurga tiyette sılcar gıdıgar bağırım. Ақта Зинаида Васильевна бедоларын ибін
Билеген оттан тимекке биги тимелбит коллективын атыттан мактал тылларын мактал суруктарды донтуктарыктан багарабыт биха үс көмө болбут бу астын залбыт агылары турар. Зал государственности агылары турар, оттонна барагетенеме ыңырабыт он частар. Онна бу кинеге таксытыгар биха үс көмө болбут, онна бихитинеттан такаян сюбема берем держонор бутыгар мактагуруктар бутын туттарабыт бастатан турат бул Сергей Иванович Исиевка. Календарь 12 листья, командна билиги 12 государственные деятелер битеме бу книгага кирбит жаннорбут бары баалар, онна бу эрехилга бу бата 2000 сылга эме барар бу календарь. Макар Семенович канатахсын барда. Макар Семенович оттабили музей бітінуттарнаға үйір кихебеті доғарғып болар. Алексей Михайлович был регментен етен тұрар. Макар Семенович музей үлемеден көрді күлелән еревінден. Оны оттабили кирері болу, оттабили бірімні үлевігігі қытчар. Так, онна биге бо эдер халаячыга нюрбаттан дөрүндө ауда бир гылдылак биттибит Павел Павлович Калачановка бу календардар бытын туттагынабыт бу эссе булырын 2021 жылга бу бастакыги космоска тахсырыгар биге календар тахарбы путоник листях мана нюрбалар космос биле арылытыгар хайдытыгар улаханалуллахтар бу календардан эмерден көрөн билякын бу кендиге хүрбе иппи хыллар онна бу хана календардын эме белектир битик күлен. Онна так онна ыдык кирбитигер Эдуард Федоровичка нахайыр дүбүт бүгүн оттан келбиткер Эдуард Федорович онна бу былырыгы календарды дeye хатибек абулыгы хазыр бу тибитте болганы беребит онна быйылгы календарды денебиз. Макаринский где-то? Макаринский. Келере, куругы үлөкүлүгө карайдар тийбит, онтан кийин алып берип, мактал куруктун туттарабыз. Баракетигар эсетөгүл мактап болуктун, онна бу хасын аттан улахан билиги хаканедигер улахан юбилейне датабыт, онун эсетөгүл сахан государственного $100 ити истин эгарде, хасын баракетине күнтебит, залды тахаллары 10 часка, она билеген бары хатска дегер.